razvoj povežemo sa Prištinom, vidjet ćemo koja od tih mogućnosti će da bude ona koja će biti najbolji za jednu stranu, ali ja mislim da to jeste mogućnost upravo normalizacije odnosa, a treba nam taj jedan korak napred kako bi jednostavno i ceo naš region se na tom ministarstvu, u tom smislu će pomoći sve i pomoći sve što može da bismo zaista to i uspostavili. Thanks. If I could just add one thing. We very much appreciate the energy that President Vučić, Prime Minister Brnabić, and of course Deputy Prime Minister Mihajlović have shown in support of this effort. Ambassador Brunel seeks to bring his energy and develop momentum to begin to develop relations between Pristina and Belgrade. As I saw on my trip last week to South Serbia, the people and the businesses of this area are eager for there to be a resolution. So we're ready to do what we can, and I know the government of Serbia is ready as well. Ako može pitanje. Ako može pitanje za ambasadora. Ja vas molim, ako može pitanje za ambasadora. Hvala. Evo da kažem šta su pitanje. Znači, pitanje bi bilo koliko američko-srpski odnosi mogu da idu i napreduju ako nema rešenja i pitanja koje američka vlada non stop postavlja vezano za paljenje ambasade i odgovornost za ubistvo 3 američka državljana, ali istovremeno i srpska javnost treba da dobije odgovor kako srpsko-američko prijateljstvo funkcioniše ako imamo situaciju da je Amerika predvodila NATO snage koje su bez odluke i rezolucije Ujedinjenih nacija bombardovale Republiku Srbiju i deo javnosti očekuje neke odgovore kako je moglo da dođe do toga i kako da prijateljski odnosi napreduju ako nemamo odgovor kako je moglo da dođe do toga. Pozdrav odavde iz Kajaka i nažalost nije bilo prilike da postavim pitanje, ali verovatno kad čujete koja su pitanja bila, možete razumeti zbog čega nije bilo pitanje. Prijatno.